Poštovani rektore, poštovana upravo, poštovane kolege nastavnici, dragi studenti, sve vas srdačno pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u još jednoj epizodi našeg podcasta Detant. Danas imam iznimnu čast i zadovoljstvo predstaviti našeg dragog gosta i ministra vanjskih i europskih poslova, gospodina, ali i doktora znanosti Gordana Grlića Radmana, koji će danas se s nama podružiti, porazgovarati i zapravo svima pružiti priliku da steknu uvid i dobiju neke dodatne informacije koje su, ja bih rekao, i više nego zanimljive i korisne za sve mlade ljude koji su studenti na ovom sveučilištu i koji tendiraju jednog dana isto baviti se ovim poslom. Stoga, prije nego krenemo sa temama, pitanjima i razgovorima, ja bih dao našem dragom ministru priliku da se obrati današnjem zboru koji je došao uveličiti naše druženje. Hvala lijepa na ovim uvodnim riječima kolege Babića. Ja bih se isto pridružio pozdravima. Nekad se rektor pozdravljao latinskim vis spectabilis. I ja isto pozdravljam uvaženog rektora, profesora Adrijanića, koji bio je to i moj profesor, tako da sjećam se, ali to je bilo davno kad se vi niste ni rodili, i naravno i gospodina Ostojića i profesora Bilandžića i sve druge profesore ovdje koji su, a koje ja nisam sada uspio uočiti, ali evo mi smo malo kratko prije toga i razgovarali, i moje kolegice i kolege iz Ministarstva vanjskih poslova. Znate, teško je zapravo u jednom kratkom vremenu, jako se nastoji, kad želimo nešto što je važno u povijesti znati, teško je onda to proći 5-6 stoljeća kroz 45 minuta. A da biste imali jedno možda znanje, a teško je biti pregnantan zapravo u tih 45 minuta. I nekad me pitaju, ministre, kako jeste obišli svijet ili svijetu, kako je to možda drugačije? Mladi čovjek uvijek ima želju, interes, zanimanje, znati, to je prirodno i vi si trebate uvijek imati usporedbe, osobito ako se bavite znanošću. Vi kao intelektualci, intelektualac mora biti znati željan, mora izučavati, mora se izgrađivati, da bude ono što jest, da pridonosi napretku zajednice, uže, šire, svoje države, kako u svojoj državi, tako i u svijetu. Naravno da daleka putovanja, česta putovanja pridonose boljem razumijevanju svijeta, ali onda u konačnici zapravo dođete do jednog zaključka i kažete zapravo da je to sve isto, sve jednako. I onda što više zapravo i putujete, to ste uvjereniji u to, tu imate puno onda jednog razumijevanja, ali i poštovanja. I tu nekako znate, ona možda znatiželja koja nekad želi se nadvisiti iznad onih dosega koje su i normalne i potrebne. Ne mislim da čovjek se možda razočara jer ga entuzijazam vodi u otkrivanje. Uvijek čovjek misli kad nešto otkrije da je to nešto bolje, ali čovjek zapravo spozna ipak da smo mi svi na zemaljskoj kugli jednaki. I to je dobro, ali to je jedna dobra, realno optimistična činjenica. Ali onda isto tako što više znate i učite, onda zapravo opet vidite da ste još uvijek premalo znate. Sokrat je bio vrhunski intelektualac i on je rekao čuvenu, sad tek znam, tad ništa ne znam. Ali to je fantastično što je rekao. To je najveći čin intelektualne poniznosti kada ste vi tu, kada poznate, znate i onda još uvijek mislite da dovoljno ne znate. I zato se morate uvijek čuvati onih koji sve znaju. Pa kažu, ne, ja to znam.
to uvijek pokušajte otkloniti kao nešto što nije dobro u društvu. Dobro je slušati druge. Jer uvijek vi, kad slušate druge, uvijek ćete biti u mogućnosti doći na red. Nitko vam ne može oduzeti vaše znanje. Diploma je običan komad papira kojeg vi morate dokazati. Kad kaže, evo dobio sam diplomu. To je dobro, ali to morate dokazati. Prema nije isto biti doktor naravno znanosti samo na papiru, nego to doista morate dokazati. I tu je najveća odgovornost i vas. I vi svi koji želite biti i postati, to je sasvim prirodno i diplomaciji možda raditi, jer služba vanjskih poslova je jedna plemenita disciplina, jer to bi trebali biti najbolji u smislu najkompetentnijih, najstručnijih, jer oni predstavljaju državu. Kad naši diplomati u svijetu predstavljaju državu, to znači da su oni pod lupom stalno. Dobro se podrazumijeva, ali će loše izići, jeli, ono ima neku, ono brže dopire do javnosti, a ono što je dobro, to nikoga ne interesira. 24 sata diplomat mora biti, naravno, onaj koji preko diplomata se prepoznaje, percipira i sama država. Kažu da je percepcija subjektivni odraz objektivne realnosti, a što je objektivno, to je ono zapravo što vi jeste. Tako da ono što sam htio reći da u mom vremenu i u mojim godinama, a ja sam od samih početaka i stvarao hrvatsku diplomaciju od 1991. godine kada sam se vratio iz Švicarske, iz zemlje savršenog reda, pa ste išli, ne znam, u neke druge zemlje, možda manje uređene zemlje, ali mi je puno značilo to što sam živio i u Švicarskoj, u zemlji u kojima se samo znaju za dvije vrste odijela, a to je pidžama i to je kombinezon. To hoće reći da tamo se samo radi, da nemate vremena za odmor, nemate vremena za privatno, nego rad i samo rad. Ali to je dobro, jer vas nauči odgovornosti, jer vas nauči poštovanju i disciplini. Imaju 3 stvari koje se nikada u Švicarskoj nisu pitale kad sam došao. Ne pita se kolika vam je plaća, ne pita se član neke stranke i ne pita se koje ste vjere. Dakle, to je sve privatna stvar. Ovo što je, kad pogledamo vaši životi, vi ste puno mlađi nego što je evo i Hrvatska država kao neovisna, suverena država. Mi živimo već 34 godine u demokraciji, nakon raspada bivše države, koja je nažalost se dogodila tragično. Srećom vi to niste proživjeli i dobro je da niste proživjeli. Međutim, što ne znači da ne biste trebali znati, morate znati. Jer da biste razumjeli sadašnjost, morate znati prošlost. Da biste gradili bolju budućnost, onda morate znati sve ovo, i prošlost i sadašnjost. I naravno morate imati odgovarajuće parametre. U znanju, u onome što izučavate i naravno na temelju vašega iskustva. Ali ono što se ja kao čovjek koji je živio u bivšoj državi, čovjek koji je živio u nekoj drugoj državi, koji je kao diplomat obišao i tako dalje i svijet, mogu samo reći da živite u zemlji koja ima snažnu reputaciju, zemlje koja je u 34 godine ostvarila ono što baš nije uobičajeno i zato se Hrvatsku uzima kao zemlju uspješna, kao zemlja koja je uspješna, success story, uspješna priča. Zašto? Zato što je Hrvatska usprkos i raspadu države koji je jako opteretio i samu državu i stanovnike i završetkom mirne reintegracije 1998. tek je trebala afirmirati sve ono što je se dogodilo u ranijih godina. Znači, sam čin priznanja 15. siječnja 1992. godine nije značio puno. Vi morate dokazati da ste sposobni imati državu, da ste sposobni imati vlast i da ste sposobni poštivati sve demokratske vrijednosti. Mi smo ušli
u najvažnije one organizacije koje se smatraju prije svega prioritetnim, dakle to su članstvo Ujedinjenih naroda 22. svibnja 1992. godine i 1996. u Vijeću Europe, znači to je organizacija koja promiče ljudska prava. Ali najvažnije organizacije tek su predstojale. To je NATO, koji je iz bivšeg strogo obrambenog saveza se preoblikovao nakon raspada bipolarnog sustava, kada smo zapravo mi svi očekivali da će međunarodno pravo biti temeljem naših odnosa, a on se preoblikovao u političko-vojni savez. Ali ono najvažnija organizacija koju smo ušli, znači to je bilo 2009. NATO i 2013. godine Europska unija. Vrijednosti Europske unije, vladavina prava, sva one reforme koje smo mi poduzeli kako bi Hrvatska izgledala kao i svaka zemlja članica Unije. To je bilo najveće postignuće. A zato smo radili teško, ali smo odradili posao kako treba. I zato je Hrvatska uspješna priča. Hrvatska je ušla i u šengenski prostor, Hrvatska je uzela i euro kao svoju nacionalnu valutu. Kada govorimo o čovjeku, običnom građaninu, što znači šengenski prostor? Schengen, kao prvo je to isto nekako Schengen. To je jedno mjesto u Luksemburgu, međutim, što znači pripadno šengenskom prostoru? Onda mu treba to prispodobiti na jednostavan način. Gospodine, upalite, natočite puni rezervoar goriva u Berlinu i onda ako ne morate nigdje stajati da se osvježite i ako vam imate veliki rezervoar, nestajete do Zagreba. To su velika postignuća. Vi ne možete vjerovati nama koji smo stariji kako je bilo kad prijeđete granicu pa dođete u Austriju ili u Trst kao da se doživjeli kulturni šok. To su. A danas imate da i njemački građanin koji više nije strana, dakle mi više nismo stranici u Europskoj uniji. To je veliko postignuće. Niti su Nijemci više stranci u Hrvatskoj. Sve je isto. Njemac može kupiti sve ono u Hrvatskoj, a mi možemo sve kupiti isto tako jednako što je u Njemačkoj, ono što je recimo i u Hrvatskoj. Nekada je to, ja se sjećam kad sam bio klinac, a to mi znamo stariji, recimo samo čekate u pekarnici u redu da biste dobili 3 vrste kruha. Bijeli, polubijeli ili crni kruh. To je bilo to. Nije bilo danas ovo Pek i tako, Dubravica, ono gdje vi možete na svakom koraku uzeti ovo i tako dalje. Toga nije bilo. Tako da mi cijenimo jako ovo što smo stvorili. Mi još imamo, evo i tim ću završiti, kad neko pita što imate još OECD, onda opet morate nekom reći, čujte, a pita, a gospod ministara, kaj to znači OECD? A kaj je to, jel to i neka ja osjetim na svom žepu da je to sada kako malo sam u kampanji, pa onda idem po Prigorju i tako, onda objašnjavam. Jer ljudima ne možete govoriti u nekakvim metafizičkim, mislim, njih ne interesiraju kratice. Vi mu kažete da je to organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. Ok, pa šta onda? Vi mu kažete da je to 38 najbogatijih zemalja svijeta. Ok, šta to njemu znači dalje? To za vas znači, 30 biti u društvu, znači. I glavno tajništvo OECD-a u Parizu, ono služi kao neformalno tajništvo zemalja G7 i G20. To za vas puno znači. Možda za običnog građana ne znači. Ali njemu znači, kad mu kažete da će imati sigurno bolju plaću. Kako? Zato što će rasti životni standard. Kako? Jer će zemlja biti sigurnija. Jer ćemo doći od, smeća, gdje smo bili, dakle, gdje smo došli do 4. stupnja, do A, znači kreditnog rejtinga. Znači što je zemlja sigurnija, što je zemlja usvojila što više ovih propisa i što se bori, znači, politika i praksa OECD-a kao jedne referentne organizacije za bolji standard, za implementaciju i naravno i sigurnosti ulagačkih, prije svega privučite investitore, a investitore je najvažnije kakva je pravna sigurnost. Ja kad sam bio, uvijek uzimam to primjer kad sam bio u Kanadi i ministrica, ja kažem hvala na potpori za OECD. Kaže Gordan, da,
To je jako važno. Naši investitori kad žele investirati prvo pitaju je li ta zemlja u OECD-u ili ne. Zašto? Zato što mu ta zemlja koja je u OECD-u, koja je implementirala u svoje zakonodavstvo sve politike i prakse te organizacije, koja je referentna, znači ona jamči sigurnost. Ona jamči sigurnost investicija. Hrvatska je znači tu primjer države koja je isto tako poštuje manjinska prava, jedna od rijetkih zemalja u Europskoj uniji upravo koja može poslužiti kao model. Hrvatskoj je u interesu regionalna stabilnost, Hrvatskoj je u interesu dobrosusjedski odnosi. Prema tome, mi smo postigli sve ono što je trebalo. Mi nemamo više nikakvih nekih nedovršenih poslova. Jedino briga za sigurnost regije. 6 zemalja Zapadnog Balkana. Da nije bilo Hrvatske, našega glasa, Bosna i Hercegovina, prije svega našega premijera i naše diplomacije, Bosna i Hercegovina ne bi otvorila pristupne pregovore. To nije bilo jednostavno. Mi smo upravo u ovim zadnjih godina emancipirali pitanje Bosne i Hercegovine na vijećima. Na vijećima, ministarskim vijećima i na Europskom vijeću. Jer je, zašto? I naravno i zbog Bosne i Hercegovine, ali prije svega zbog nacionalne sigurnosti. Jer kad imate stabilnost, onda želite izvoziti stabilnost u nestabilnost. Jer više nema Bosne i Hercegovine povratka. Ona je sada jednom nogom već u Europskoj uniji. A na taj način zapravo isto smanjujete sve one koji nisu proeuropski, smanjujete sve one negativne politike koje ne vide dobrobit europskog članstva u Europskoj uniji i tako dalje. I naravno, borite se na taj način protiv malignih utjecaja i trećih zemalja koje bi htjele doći u ovaj prostor. Evo, to je recimo ukratko, recimo ja sam tu nekako dao malo jedan nekakav generički ili malo kratki pregled našeg djelovanja, naših postignuća, ali puno posla još uvijek ima. Ono što je odgovornost svake ozbiljne države i svakih ozbiljnih vlada, a naravno u teoriji međunarodnih odnosa, pa i recimo i u vašim, svi koji ste završili naravno i završavate fakultete, uvijek učite da su vlade one koje brinu za socijalnu stabilnost države i njenih građana. To je najvažnije. Socijalna stabilnost građana, kako građani žive, oni prvo žele vidjeti kolika je cijena stana, kolika je cijena studija, kakvo je zdravstveno osiguranje i tako dalje. To je ono što zapravo morate omogućiti svakome građaninu i po tome zapravo se i vrednuje vlada. Naravno, mi nekad ne vidimo, voljeli smo vidjeti da nekad građani vide ta neka postignuća, ali trebamo razumjeti da građane možda to ne interesira. Ali je dobro nekada u političkom dijalogu s građanima vidjeti da se ne može, članstvo u nečemu odmah preko noći osjetiti i na kvaliteti života. Ali evo, to bi bilo nekako moj početak, uvod koji je malo ipak potrajao, ali zato rado bih čuo vaša pitanja, ali mene možete pitati što god želite, tako da i nemojte se ženirati oko toga. Ne postoje glupa pitanja, nego postoje glupi odgovori, znate, tako da, jer svako pitanje držim da je pametno, jer ono je generirano, ono dolazi zapravo iz promišljanja. Dakle, netko želi, netko dvoji oko nečega i želi s nekim nešto podijeliti. Prema tome, vi kao mladi ljudi morate biti otvoreni. I morate biti asertivni, znate, u tome. Ne smijete nikada nešto, pa vidiš, mogao sam pa nisam. Morate uvijek ići naprijed, morate biti avangardni u svemu. Jer vi ste oni koji su nositelji društvenog i političkog razvitka Republike Hrvatske i svih zapravo naših sastavnica. Tako da budete tu vrlo aktivni. I evo, hvala, ja bih zahvalio doista pozivu i izrazio zadovoljstvo i čast i gospodinu Ostojiću i rektoru i evo da sam danas ovdje s vama, iako baš nije bilo tako lako naći odgovarajuću vremensku nišu i doći ovdje, ali u svakom slučaju hvala vam lijepo na pozivu, a sada evo molim ti ćeš moderirati, Marko. Tako je, evo
Još jednom koristim ovu priliku zahvaliti ministru što je u svom nakrcanom rasporedu uspio pronaći vrijeme i priliku da uveliča naše druženje i bude gost u našem podcastu. U svom ekspozeu imali ste priliku čuti zapravo puno korisnih informacija o životnom i karijernom putu jednog diplomata koji je kao mlad čovjek prije više od 30 godina sudjelovao aktivno u kreiranju hrvatske diplomacije i zapravo prošao cijeli put od dna do vrha te diplomatske piramide. Osim toga imali ste priliku i čuti zapravo jedan siže dosadašnjih hrvatskih vanjsko-političkih postignuća koja su, ja bih rekao, izuzetna. Kroz posljednjih 30 godina koliko postoji Hrvatska država, to se kod nas i ne valorizira, ja bih rekao, dovoljno. Mi smo postigli jako puno i puno tih stvari koje smo realizirali ljudi znaju često uzimati zdravo za gotovo, što nije dobro, ali je tako. Ministar nas je također imao ovdje priliku i upoznati sa nekim od predstojećih ciljeva i stvari koje Republika Hrvatska i njena vanjska politika želi i sigurno hoće realizirati u nadolazećem razdoblju. OECD zasigurno, ja bih rekao, posljednja postaja od svih međunarodnih organizacija koju kada budemo stavili kvačicu kraj nje ćemo moći reći da smo doista sve i realizirali. Sada bi prije nego krenemo na pitanja i komentare naših dragih studenata, možda još samo obzirom na vremenski tjesnac u kojem se nalazimo, samo zamolio ministra za komentar par stvari, odnosno situacija u regiji, u svijetu, možda kratak komentar stanja u regiji, nekoliko država koje su, ajmo reći, možda ne u toliko kritičnoj situaciji, ali zasigurno predstavljaju određenu vrstu rizika, ne za Hrvatsku kao takvu, nego jednostavno stabilnost regije u određenoj mjeri ovisi o njihovoj unutarnjoj i vanjsko-političkoj situaciji. Tu prvenstveno mislim na Bosnu i Hercegovinu koju ste spomenuli, koja je naš susjed s kojim imamo najdužu granicu i koja je za nas od iznimnog značenja, ne samo zato što je susjed, nego zato što su Hrvati tamo konstitutivan narod i čije unutarnje uređenje će uvelike i odrediti njihovu buduću sudbinu, ali i sudbinu BiH kao zemlje. Osim toga imamo i Kosovo koje ima odnos i status kakav ima i koje zapravo još uvijek nije do kraja završilo tu svoju formativnu priču. I s treće strane možda Crna Gora kao zemlja koja ima kompleksnu situaciju slijedom izbora koji su se dogodili, odnosno koji su završili kako su završili i koja se zapravo zbog toga nalazi na nekom procijepu između Zapada i Ruske federacije i nikako da ono pronađe jedan siguran i stabilan put kojim će krenuti dalje. Evo, nakon ovoga ja bi prepustio i našim studentima da se izjasne i izraze i postave pitanje i daju komentar, jer siguran sam da nakon ministrovog ekspozea će imati pitanja i komentara. Zahvaljujem. Hvala Marko. Evo, djelomično je tu isto tako su već odgovorene na neki način vezano za Bosnu i Hercegovinu kao zemlju koja je složena, znači po multietnička, multinacionalna. Ona je zapravo sada moderna Bosna i Hercegovina rezultat zaustavljanja rata i Daytonsko-pariškog sporazuma iz 1995. godine. Jedna zemlja, dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostalih građana. Tu je bilo jako puno isto eksperimentiranja i od visokih predstavnika i što se više htjelo napraviti nešto idealno, to se više zapravo išlo u jedan, to je aberiralo zapravo u neke druge situacije i nezadovoljstva. A ono što mi se čini najvažnijim to je da je upravo prije 2 godine kada su bili izbori, da je po prvi put vrlo brzo
se ipak stvorio taj nekakav dogovor, kompromis i da se formirala vlast na državnoj razini. Ono što je najvažnije to je razumijevanje i poštivanje naroda, dakle i bošnjačkog, srpskog i hrvatskog. Od pamtivijeka su u Bosni i Hercegovini i za vrijeme okupacije osmanlijske postojale naravno i vjere i druge kulture i one su uvijek nastojale naći načina kako bi pokazale taj jedan odnos poštovanja i suživota. Naravno i tragični raspad bivše države odrazio se jako loše. Bosna i Hercegovina zapravo taj primjer zemlja koja je najviše pretrpjela upravo te ratove i s tragičnom bilancom i zločina i genocida. Međutim, ono što je najvažnije zapravo sada je na političkim elitama koje su odgovorne nastaviti tražiti ona rješenja koja će zapravo zadovoljiti sve na načelima demokratskih, dakle na demokratskim načelima, zadovoljiti sve ono što traži Europska unija da bi zemlja krenula, dobila datum za otvaranje pregovora. Znači, Bosna i Hercegovina jest dobila pristupne pregovore, ali nije određen datum. Znači, ona mora još odraditi određeni posao i onda se organizira negdje vjerojatno u lipnju mjesecu bi trebalo to biti zajedno s Ukrajinom i Moldovom koje su također najavljene. Znači, Europska komisija mora odrediti stupanj napretka i onda se organizira međuvladina konferencija u Briselu i onda se zapravo kreće s pregovorima. Bitno je osigurati stabilnost i mir. To je najvažnije. Mir i stabilnost nema alternativu. Mi mislimo da po našim procjenama Zapadni Balkan, znači ova regija, kako god, tu su i vaši profesori sigurno koji imaju i određena isto tako analitička saznanja, ali mislim da ne bi trebalo biti nekakve eskalacije ili nekakvih negativnih tendencija koje bi mogle ugroziti sigurnost regije. Iako naravno takvih tendencija ima. Ali bitno je stvoriti takve institucije i pritiske onih demokratskih zemalja i naravno inzistirati na poštivanju međunarodnom pravu, jer ako se međunarodno pravo ne poštuje, onda je svjetski poredak urušen i onda zapravo ne možemo više govoriti o svjetskom poretku koji je baziran na međunarodnom pravu i onda zapravo nas dostajemo ulazimo u jedan prostor kojeg više ne možete zaustaviti. Dakle, vidite situaciju, dakle, ruska agresija koju smo svi osudili, napad jedne suverene države na drugu suverenu državu, dakle još uvijek nema rješenja. Vidjeli ste isto tako o bliskoistočnu krizu. Dakle, sve su to nekakve poligoni geostrateškog nadmetanja opet i koje može eskalirati i ugroziti zapravo ovaj svjetski poredak koji ipak počiva na međunarodnom pravu. Ali ono što je, kažem, naš interes i mi u tome jako politički smo investirali i jesmo i tražimo partnere, saveznike imamo unutar Europske unije, to je sigurnost, stabilnost Zapadnog Balkana. Naravno, svaka zemlja Zapadnog Balkana, to nije samo Bosna i Hercegovina, to nije samo Crna Gora, i Albanija, i Sjeverna Makedonija, i Srbija, naravno i Kosovo, moraju ispuniti one uvjete koje se od njih traže. Svaka odgovorna politika svakoj odgovornoj politici je u interesu sigurnost i dobrobit njihovih građana. Prema tome, tu Hrvatska sa prijenosom znanja će pomoći, pomagala je ranije i Srbiji, pomagala je i Crnoj Gori, a pomažemo naravno isto i Bosni i Hercegovini. Sada još više smo entuzijastični prenijeti naše znanje Bosni i Hercegovini kada je ona upravo postigla ovo za što smo se zalagali. Na to smo jako ponosni, znači na otvaranje pristupnih pregovora. Što se tiče Srbije, tu je isto, Srbija mora jednostavno slijediti svoju politiku, vanjsku mora prilagoditi zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici
To mora biti 100%, to ne može biti 40%. No? A zašto je 42%? Zato što Srbija nije osudila rusku agresiju, nije nametnula sankcije. Tu se događaju naravno isto tako određene promjene i tu treba naravno ohrabrivati i sve one političke i lidere koji su proeuropski orijentirani, da naravno moraju raditi te reforme. Mi imamo i bilateralna pitanja koja nisu samo bilateralna, nego su univerzalne naravi. Kada su u pitanju nestali, onda oni nisu samo pitanje bilateralnog, nego su i civilizacijsko pitanje, pitanje ljudskih prava. Crnu Goru ste spomenuli, Crnu Goru naravno, Hrvatska je upravo za vrijeme našeg predsjedanja Europskim vijećem, to je u lipnju mjesecu, dakle zadnjih dana, mi smo otvorili, dakle Crna Gora je zahvaljujući nama otvorila zadnje poglavlje, to je bilo 8. tržišno natjecanje, ali onda je i Crna Gora ušla u jednu stanovitu političku krizu jer su bile nestabilne vlade, tako da se od tog vremena gotovo nije dogodilo ništa. Nama je u interesu naravno isto stabilna Crna Gora. To je naša susjedska zemlja. Mi jednako kao što imamo u Vojvodini, odnosno Srbiji, hrvatsku manjinu, tako imamo isto i u Boki Kotorskoj, u Crnoj Gori, hrvatsku manjinu. Što su bolji odnosi, to su sa tim zemljama, to je bolji položaj, to je bolji položaj hrvatske manjine u tim zemljama. Tako da stabilnost, mir, naravno doista nema svoju cijenu i tu ćemo i dalje ulagati našu pravnu, političku pomoć i sve ono zapravo što treba upravo toj regiji. Jer mi smo na licu mjesta. Znači mi sa Bosnom i Hercegovinom dijelimo najdužu granicu i to je isto tako jedan problem. Borba protiv ilegalnih imigracija. Tako da je to isto jedan izazov s kojim se Hrvatska suočava. Eto. Zahvaljujem ministru na odgovoru i na ovim riječima. Kolega se javio. Dobar dan svima, poštovani gospodine ministre. Evo ja ću kratko vezano za Bosnu i Hercegovinu. U Bosni i Hercegovini postoje 3 konstitutivna naroda, među njima je naravno i naš hrvatski. Pošto ste se dotakli pristupa Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, moje pitanje je dijelite li stav dijela državnog vrha da bi trebalo u pristupnom pregovoru Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom inzistirati na rješavanju hrvatskog pitanja, odnosno da konkretiziram pitanje, smatrate li da bi Hrvatska trebala blokirati ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju ukoliko se ne osigura ravnopravnost hrvatskog naroda u smislu zastupljenosti u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Da, hvala vam lijepa, to je jedno dobro pitanje. Međutim, vam mogu reći znači, iz iskustva da blokada sama na način da vi sad blokirate ne pridonosi nekom rješenju. Izoliranost Bosne i Hercegovine još manje. Znači, vi zapravo sva ta pitanja koja jesu i koja se znaju, vi ih rješavate upravo kroz Europsku uniju. Europska unija je priznala sve identitete, a kamoli neće onda znači nacionalne identitete. Prema tome, to neće biti zapreka, sigurno, unutar Europske unije, jer upravo Europska unija, znači vrijednosti koje ima Europska unija, one se moraju odraziti na samu Bosnu i Hercegovinu. Ne možete vi negirati identitet, znači jedne regionalne organizacije koja upravo dijeli te vrijednosti. Mi imamo jako puno primjera unutar Europske unije, sličnih država, složenih država, kao na primjer što je i Belgija, gdje imate 0,7% naprijed Njemaca, pa je njemački jezik isto, ili Luksemburg i tako dalje, sve su to, ili recimo imate pitanje, dobro sad je Ujedinjeno Kraljevstvo izišla je Velika Britanija ali imate pitanje Good Friday Agreement, iz 1998. godine, koji kaže, sad je nedavno, prije par mjeseci je isto Antony Blinken bio gore, pa je rekao u redu da je to dobar primjer suživota. Znači, išlo jedan protestant, jedan katolik, znači to je nekakva shema. Dakle, što se tiče Bosne i Hercegovine, ona ne može biti, sama činjenica konstitutivnih naroda. Vidjeli ste da su i Amerikanci dali nedavno jedan
predsjednik države je nešto komentirao, pa su onda, znači, američko veleposlanstvo, čini mi se da je reagiralo, gdje su oni u svemu tome, kao zemlja koja je organizirala potpisivanje Daytonskog sporazuma, znači oni se smatraju odgovornim, pa je rekla da i Sjedinjene Američke Države poštuju Bosnu i Hercegovinu kao zemlju s 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. To je sama činjenica. I dok god, naravno, pitanje naravno i promjene izbornog zakona, ono sad isto tako ima jednu svoju gradaciju promjena. Sada je visoki predstavnik Schmidt je donio tehničke promjene, znači išlo se na tehnički integritet, znači sigurnost izbornog procesa i tako dalje. To ne znači da se neće dogoditi i promjena ona željena, da doista Hrvati imaju taj takozvani tu čarobnu formulu, jel? Kao bez obzira koliko ima određenog naroda, oni su jednaki. Znači Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu manjina, nego su konstitutivni narod. Dakle, kao i što imate recimo u Švicarskoj, imate znači 70% je njemačkog govornog Njemaca, 20% francuskog, ne znam, 5% talijanskog, imate nešto isto retroromanskog. Bez obzira, svi su oni znači, jednakopravni. Tako da očekujemo upravo kroz Europsku uniju kao organizaciju onih vrijednosti koje priznaju identitet da se naravno riješi i to pitanje. Ali blokadom, isključivanjem neće se postići ništa. Vidimo recimo, jer sudjelujemo na tim vijećima, tu treba osvješćivati kulturu razumijevanja problema. Zato smo mi u ovih nekoliko godina upravo govorili o Bosni i Hercegovini. Nažalost, ranije vlade možda nisu toliko bile fokusirane na Bosnu i Hercegovinu ili su bili smanjen intenzitet. Ja sam u svom mandatu skoro 5 godina, ja sam isto rođen u Bosni i Hercegovini, pa onda znam i svi moji, cijela moja obitelj i supruga i tako dalje, pa prema tome mogu i sa tog nekog prirodnog, ja bih rekao prirođenog stajališta mogu imati veći osjećaj i bolje razumijevanje za situaciju u Bosni i Hercegovini. I uvijek to na koncu i na vijećima ističem. Tako ako je netko pridonio upravo tome, onda je to Hrvatska. Ali to nije, znate, bilo jednostavno. Najgore je to što se zapravo nešto što se donijelo, ali to je početkom 2000. godina, kada možda je Hrvatska bila ranjiva u tom trenutku, nedovoljno snažnih institucija, kada je trebala krenuti u neke evropske procese i nije imala snage, možda se tada ta vlada 2001. godine posveti Bosni i Hercegovini, pa se događalo puno onoga što je zapravo nije bilo demokratskog. Svaka zemlja koja ima demokratski deficit podložna je upravo jednostavno, dakle to imate i vaši profesori kad vam o tome govore, o Bosni i Hercegovini kao slaboj državi, kao disfunkcionalnoj državi, znači država u kojoj postoji visoki predstavnik, znači dakle, to nije uobičajeno. Znači to je nekakav rudiment jednog vremena ko sad bi trebalo dati političkim predstavnicima te države, političkim liderima, da oni odlučuju o sudbini svoje države. I zato mislim da upravo ovo otvaranje pristupnih pregovora jedan je veliki korak, jedno veliko postignuće gdje smo mi osvijestili države članice Europske unije o Bosni i Hercegovini i situaciji koja je jedina održivost Bosne i Hercegovine je upravo ta zaštita, znači jednakopravnosti u konstitutivnog naroda i ostalih građana. A kažem, međuvremenu se puno toga dogodilo i one razne presude Europskog suda za ljudskog prava, takozvane puzajuće reforme od Petrića, Pedija Ešdauna i tako dalje. Puno toga se dogodilo, nažalost, tih promjena koje su na stanoviti način diskriminirale i položaj samog hrvatskog naroda. Vi imate činjenicu da tročlano predsjedništvo, dakle mi ne priznajemo legitimitet gospodina Komšića. Dakle, mi nemamo ništa protiv njega kao osobe. Ali gospodin, znači, vama zrcalo, znači zašto je tročlano predsjedništvo? Znači, ono je odraz upravo te konstitutivnosti. Znači, tročlano predsjedništvo predstavlja, znači, ono predstavlja, nije stvar u tome ili u predsjedništvu Srbin, Bošnjak ili Hrvat, nego
može biti bilo tko, ali važno je da je taj predstavnik izabran glasovima tih naroda. To je bitno. Međutim, ovdje nažalost imamo majorizaciju većinskog naroda kada je u pitanju su Hrvati, tako da Hrvati nisu izabrali tu svog predstavnika, nisu bili u mogućnosti i mi uvijek koristimo svaku prigodu o tome upozoriti i smatramo da to treba s vremenom popraviti. Ali ono što je zapravo u politici jako važno, vi ne možete ići, znači u prirodi nemate visokih skokova. Vi morate raditi na način da ne antagonizirate. Vi morate imati sve aktere tu. Pa jedino Hrvatska je prošle godine, i to po drugi put, imala zajedničku sjednicu dviju vlada. To je naše veliko postignuće 20. lipnja. Imati i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake, sve zajedno. A to nije bilo jednostavno organizirati jednu takvu vladu, sjednicu vlade gdje imate različite recimo stajave oko nekih pitanja. A svejedno je ta sjednica rezultirala velikim uspjehom. Tako da jedino dijalog, strpljivi rad, razumijevanje, toleriranje, ali i međusobno poštovanje može pridonijeti nešto. I onda uvijek, mislim, apelirati na one političare koji imaju tu odgovornost i to razumijevanje. Tako važne su pametne politike. A mislim da smo mi do sada, ova vlada, da smo tako se i ponašali. Da nismo bili tu mudri i pametni i da smo možda antagonizirali sve skupa, mislim to nije put koji je zapravo europski put. Mi smo vidjeli kako je sa Sjevernom Makedonijom i Bugarskom. Tu nema napretka. Vi možete blokirati. Pa što znači kad vi nešto blokirate? To je najlakše, znači. Ali vi morate se izboriti da se vaš stav čuje. Ali ovo je tehnika, ja blokiram i što, ali niste zapravo objasnili. Dakle, morate uložiti puno napora, diplomatskog, političkog, pravnog, uvjeriti zapravo u nužnost. A blokada, ona ne pridonosi ničemu. Ona zapravo pridonosi samo još onom lošijem razvoju događaja. Blokada nije dobro sredstvo za rješavanje određenih problema, nego dijalog, razgovor, uvjeravanje. Tako da tu sam ja, što se toga tiče, optimističan. Zahvaljujem ministru na odgovoru. Evo, obzirom na vrijeme, imamo priliku za još jedno pitanje. Kolega student, predstavite se i slobodno postavite pitanje. Evo, dobar dan ministru. Ja sam Luka Petrušić, student sam tu na 4. godini. Ja bi se vratio vezano za OECD što ste pričali, imam par pitanja. Znači, mi imamo određenu ambiciju da ući u taj OECD, definitivno. I sada, koji bi bili, znači, konkretni koraci koje mi još moramo poduzeti da ispunimo te uvjete koje su oni nama zadali? Jesu li to znači primarno neki uvjeti koji se vežu za BDP, znači po stanovniku, ili imamo nekakve stvari vezano uz hrvatsku znanost koje moramo ispuniti? I vezano uz to također bi pitao, znači, je li to izvedivo do 2026. koji je valjda naš neki proklamirani datum kada bi mi to željeli ući, ili bi nam trebalo više vremena? Evo, hvala vam. Dobro, kolega, vi ste tu otvorili nekoliko aspekata koji su jako dobri, znači pratite ih. Ali kada govorimo o nekim makro ili mikro pokazateljima, onda treba imati u vidu činjenicu da smo recimo ušli u eurozonu. To može svaka država reći, ja želim eurozonu. Međutim, ovdje morate ispuniti, tu morate biti spremni. Znači, i vaša fiskalna politika, vaša financijska likvidnost, znači svi oni parametri koji su nužni. Tu nema politike. To je jeste li spremni, niste li spremni. Kakav vam je vanjski dug, kakav vam je BDP. Kad pogledate, recimo, mi smo odnosno na 2016. tada po glavi stanovnika mislim da je bilo 11.300 eura, danas je to već više od 20.000. Znači mi smo već od 43 milijarde došli do 76 ili 7, tako nešto.
Mi smo recimo, da nije bilo covida, tu smo bili jako usporeni zbog te činjenice i dva razorna potresa, onda je došla i ruska agresija, pa je nesigurnost zapravo i ovisnost, odnosno sa energetima i tako dalje. Ali mi smo evo, baš je premijer rekao danas nedjelje kad je bio u Bukureštu, onda je Orban rekao, evo vi ste nas dostigli. Po čemu? Znači po razvijenosti, znači vi morate doći, mi smo najmlađa zemlja koja je ušla u Europsku uniju. Postoje, zašto mi nismo koristili možda i ranije te fondove, jer smo ušli 2013. godine, jer je možda ona vlada možda zakasnila, znači koristiti ono što smo mi mogli po onim starim stavkama koje su još uvijek aktuelne, to je kohezijska politika i poljoprivreda. U međuvremenu su ušle druge politike koje su važne, imate i ugroze, hibridne prijetnje, imate klimatske promjene, imate inovacije, to su zapravo sve nove stavke koje su malo popapale, znate, ona sredstva koja su bila namijenjena za ove zemlje koje su kasnije ušle. Vidite da mi moramo tek doći do one razine. Naša razina 80% razvijenosti je veliki doseg koji mi sada, koji smo postigli. Imate recimo inicijativu 3 mora. Ja sam sutra na ovom summitu u Vilniusu. Zašto upravo tih 12, odnosno sada već sa Grčkom 13 zemalja? Upravo kroz one 3 stavke, energetska neovisnost. U početku je to bilo puno, sumnjičavosti o tome što je zapravo inicijativa 3 mora, a sad se pokazalo da je to doista vrlo aktualno. Dakle, mi da bismo dosegli stare zemlje članice, znači mi moramo se jačati infrastrukturno, to mislim na prometnu, znači povezivost, jačati prometnu infrastrukturu, digitalizacija je izuzetno važna, ali prije svega energetska diversifikacija. I mi kada dostignemo znači, sve te zemlje članice, onda ćemo vjerojatno i po plaćama biti svakako bolji, pa vjerojatno kuhar iz Virovitice neće morati ići u Minhen jer mu je tamo bolja plaća. A s druge strane, što je mjerljivo? Kvaliteta života, je li ona bolja i sigurnost ovdje ili gore? O tome mi možemo naravno razgovarati, ali sigurno da nam je i ova nacionalni znači, plan stambene politike koji bi trebao biti jedan od strateških politika, demografska revitalizacija ide u tom smjeru kako zapravo donijeti određene porezke olakšice, odnosno zapravo kompletno redefinirati porezku politiku kako god. Ali OECD mjeri rezultate. Vidite, sad mi smo, tu je 6 zemalja, to su 3 europske zemlje, Hrvatska, Bugarska i Rumunjska i tu su 3 južnoameričke, tu je Peru, Brazil i Argentina. I sada Argentina je zbog nestabilnosti vlada kasnila, oni će tek sada doći gore kao zemlja kandidat. Od 2. svibnja idemo i mi, ministri gospodarstva, financija i vanjskih poslova. Ja sam unutar tijela državne uprave, takozvani glavni pregovarač. I ako tu zapravo nemate pregovora, nego uzimate vi politike i prakse onih zemalja koje su uspješne. Tu je negdje oko 263, odnosno 265 politika i praksi koje vi zapravo implementirate kako bi vaše zakonodavstvo i društvo bilo što znači prilagodljivije, zapravo bilo u rangu naravno tih zemalja. I to su najbolje prakse. Znači 38 najbogatijih zemalja, tu govorimo o G7, govorimo o G19, odnosno G20. Postoji 25 odbora i mi smo na prvom mjestu što se tiče zatvaranja znači određenih odbora. Ja sam neki dan isto imao radnu skupinu, to su sva tijela državne uprave koja su involvirana po određenim segmentima rasprava odbora. I mi po ovoj dinamici mi možemo do kraja godine završiti puno tih odbora, mi znamo koliko, ali ne još dok god to radimo na tome, ne idemo još s tim, treba napraviti posao, ali vam mogu reći da smo prvi, znači među ovih 5.
Argentinu ne mislimo jer ona nije konkurentna, oni su puno kasne, tako da mi smo prvi. Ja sam sada bio i u Južnoj Americi, bio sam i u Peru, bio sam i u i Brazilu. Mislim, oni se jako nama, oni su jako ugodno iznenađeni našim napretkom. A naravno tu je glavno tajništvo OECD-a koje jako respektira način. Mi to radimo, mi ne tražimo, znate, kad je zadnji rok. Mi želimo ispuniti ono što se od nas traži i puno ranije. Zašto? Zato što, znate, kada dobije činovnik imate tu 6 država, 7 na jednom, čim vi zatrpate zadnji dan i tako dalje, onda je vaše negdje tu. Bolje da vi pošaljete zapravo i prije, a tu mi prednjačimo i mi možemo. Postoje naravno i određena složena pitanja. Tu ćemo mi naravno i pregovarati i tako dalje, ali nije to nešto što nije nerješivo, upravo zbog ove sigurnosti situacije i zbog nekih specifičnosti. Svaka zemlja ima neku specifičnost. Tako da i uvijek tu specifičnost na argumentirani način artikulirate i naravno zato se zovu pregovori. Ali u principu vi ste najzainteresiraniji da imate te prakse, te politike. Naša je velika prednost što smo mi zapravo ostvarili gotovo najdublju integraciju. Mi smo i u šengenskom prostoru i uveli smo euro. I sad smo i u stabilizacijskom mehanizmu. Znači već vi kroz to zapravo neki način uzimate. Postoje, nisu samo, znate, praksa i preporuka. Isto tako. A nije samo, imate recimo 15 možda je zakonodavnih tu zakona i podzakonskih akata. Nije to toliko zahtjevno. Ali to je 265 recimo sveukupno. Ali to vi rješavate i upravo kroz ovu integraciju, kroz Europsku uniju što smo ostvarili i kroz naravno Schengen, odnosno euro. Tu je recimo malo teže svakako ovim dvijema zemljama, Rumunjskoj i Bugarskoj, jer one to nisu. Oni su djelomično i u Schengenu, ali još nisu uveli euro. Tako da smo mi tu u velikoj upravo prednosti zbog te široke integracije. I onda OECD se nameće doista kao ona trešnjica na torti i ona je ostvariva. Mi do kraja 2025. znači postoji, svake 2 godine imate taj economic review, znači gospodarsko izvješće koje govori o spremnosti i napretku neke zemlje. Mi očekujemo da bi to bilo pozitivno riješeno u rujnu, listopadu iduće godine i da bismo negdje u prvoj polovici 26. realno postali punopravna članica OECD-a. Evo ga, upravo na tragu ovih ministrovi konstatacija u svezi predstojećeg i nadolazećeg našeg vanjsko-političkog cilja koji ćemo realizirati kao i sve druge. Zaključit ćemo današnje druženje obzirom na protek vremena i daljnje ministrove obveze. Koristim još jednom priliku zahvaliti mu na današnjem dolasku i druženju i svim mojim riječima i informacijama koje je s nama podijelio. Zahvaljujem i svima vama koji ste danas došli i prisustvovali ovoj epizodi podcasta. Sve vas srdačno pozdravljam i pozivam na ponovno druženje u čemu ćete svi biti naravno pravovremeno obaviješteni. Srdačno pozdrav. Evo, hvala vama i stvarno mi je bilo doista, ne mogu sakriti, doista zadovoljstvo. Znate, ja puno vidim svijeta, imam puno bilaterala i puno naravno i predavanja raznih i tako dalje. I na vanjskim sveučilištima i studentima drugih zemalja, ali uvijek mi je drago kad sam ja ovdje doma na svom terenu i da mogu s vama podijeliti naravno ono što je, jer puno ste mi bliži. Tamo je uvijek puno više kurtoazije, znate, i tako. A mi smo nekome neotkrivena destinacija. A onda vam je, znate, 50% uspjeha je meni, znate, ono što smo jako zemlja koja je percipirana kao zemlja s najljepšim morem na svijetu i s dobrim ljudima, temperamentnim, mediteranskim i tako dalje, tako da je to još jedno, znači mi imamo dobru reputaciju, dobro prolazimo u svijetu, tako da imate, kad sam ja bio u Južnoj Americi, onda je puno 3., 4. generacija tih hrvatskih iseljenika i sad oni hoće, ja sam podijelio 515 sve zajedno u 4 zemlje rješenja o primitku u hrvatskom državljanstvu. I što oni hoće? Oni govore španjolski, niko ne zna hrvatski.
Pa kaže, znate, hrvatska putovnica u Brazilu, u Sao Paulo mi je rekao jedan, pa sam to pitao stvarno da je tako, jest, tako je, da je hrvatska putovnica nakon japanske putovnice najsigurnija putovnica. To je lijepo znati, tako da, eto, hvala vam. Hvala vama.